Dobrodošli. Prije svega želim sve da vas pozdravim i nadam se da ćete zaista naučiti nešto novo danas na našem panelu. I ono što želim svima da vam kažem i vama koji nas online gledate, preko Facebooka, preko YouTubea, ali svakako vama koji sjedite u publici, jeste da u svakom trenutku možete da podignete ruku ako imate neko pitanje ili ako nas gledate online da napišete komentar, vrlo rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Sa mnom danas su Almasa Bečić, predsjednica omladinskog pokreta Revolt, Merima Osmanović, predsjednica Udruženja Mladi Trika Lesja i naravno Srđan Puhalo, kojeg ste danas već ranije imali priliku da upoznate na otvorenju. Naša današnja tema jeste javna okupljanja u Tuzlanskom kantonu, odnosno gdje škripi. Pa ovako, ja prvo poslala jedno pitanje onako koje se odnosi na sve vas, a zamolila bi Almasu da ona prva odgovori. U javna okupljanja znači spadaju mirna okupljanja, javni protesti, javne priredbe i drugi oblici okupljanja. Prema vašem mišljenju, u čemu je značaj tih javnih okupljanja? Prije svega hvala na uvodnim riječima i evo idealna prilika da pozdravimo publiku koja je s nama tu u dvorani, ali i naravno sve one koji nas prate online. Što se tiče mog odgovora na prvo pitanje, pa javno okupljanje samo po sebi odražava jedan jako bitan dio slobode izražavanja svakog pojedinca i pojedinke, odnosno grupe ljudi koja se zalaže za jedan zajednički cilj. Budući da je sama sloboda okupljanja garantovana svim pravnim aktima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, prije svega Ustavom Bosne i Hercegovine, zatim Ustavom na entitetskom nivou, također tu su i statuti zapravo statut Brčkog distrikta, ali i ustavima kantona. Samim time se nameće činjenica bitnosti same slobode okupljanja. Kroz tu slobodu možemo nekako da artikuliramo sve one zahtjeve i sve nekako dileme koje imamo, u svrhu njihovog rješenja naravno. Budući da se nalazimo trenutno u Tuzli, ja bih rekla da je Tuzla itekako bitan primjer, pozitivan primjer slobode okupljanja i da nekako uvijek Tuzla i Tuzlanski kanton nastoji da kroz mirna okupljanja artikulira sve zahtjeve koje ima. Možemo nešto kasnije pričati o tome koliko je to produktivno, možda bilo prije nešto više od 10 godina, koliko danas, ali definitivno bih rekla da je Tuzla jedno područje koje ima pa onako fino izraženu slobodu samog okupljanja. Hvala. Merime? Prije svega da se ja zahvalim svima na pozivu i nekako drago mi je što evo danas imam priliku da govorim na ovu temu. Ono što bih ja rekla šta je to javno okupljanje i zašto sloboda tog javnog okupljanja. Kao što je Almasa rekla, Tuzla je jedan jako dobar primjer upravo toga i po meni je to prilika da svi nekako zajednički okupljeni oko jedne ideje, oko jednog cilja nekako izađemo, što bih ja rekla, na teren i da pokažemo šta nam je to možda problem, šta želimo bolje i šta želimo drugačije i zašto se upravo i okupljamo i da nekako svi zajednički težimo ka nekom boljem okruženju i ka rješenju određenih problema. S obzirom da dolazim iz Kalesije, nekako Kalesija nije mjesto tako velikih okupljanja, dok je Tuzla upravo to jedan odličan primjer i nekako nadam se da će upravo svi ljudi i nekako i mladi i ostali građani da se nekako ugledaju na Tuzlu, da i oni zajednički teže ka tome i da se svi više okupljaju i da zapravo govore o tim problemima i da nekako ujedinimo se oko te ideje i oko svega toga. Upravo javna okupljanja su i sloboda govora i sloboda mišljenja i svega onog što negdje nekako škripi kod svih nas i što želimo da riješimo zajednički. Hvala. Srđane? Pa, ja sam malo stariji, aj tako da kažem, pa pamtim neka druga vremena kada smo imali pod navodnicima spontana okupljanja naroda, odnosno građana. I zašto vam to govorim? Zato što je u stvari mi se još uvijek, čini mi se, učimo demokratiji. Šta to znači? Da demokratija nije samo izaći na izbore, glasati i pustiti političare da rade šta hoće. Demokratija je mnogo više od izbora
demokratija je i demonstracije, i peticije, i protesti, i blokada saobraćaja. Ajde kažem, sve su to načini da kontrolišete vlast, one koji imaju moć na bilo kojem nivou. Ono što je tu također veoma važno je da ako se sad iz tog nedemokratskog svijeta vratimo u ovaj svijet, imamo jedan drugi problem, a to je, ajde kažem, neku cyber demokratiju, gdje imate, gdje je mnogo lakše dobiti like nego izvesti nekoga na ulicu ili na trg ili okupiti neke ljude oko neke ideje. I mi danas, čini mi se, u Bosni i Hercegovini imamo te dvije krajnosti. Znači, s jedne strane imate ljude koje strašno teško ubijediti da je izlazak, da je bilo kakav protest jedan oblik demokratije i borbe, a s druge strane imate gomilu ljudi koji su iz fotelja spremni da komentarišu, lajkaju, šeruju, ali nisu spremni da dođu. I sada dolazimo do ključne stvari, u stvari, da je ovo u stvari idealno društvo za domaće, čini mi se, političare, jer ni na koji način njima ne odgovara da imaju ljude koji se bune, pogotovo da imaju ljude koji se nalaze, koji su vidljivi u gradu i traže nešto, zalažu se za nešto, bore se za nešto. I mi to vidimo na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači, ne samo Tuzla 2014. je li tako, nego imate i Banja Luku prije par godina kada ste imali ogromne proteste povodom ubistva Davida Dragičevića ili smrti Davida Dragičevića, a s druge strane sad trenutno opet imate neke demonstracije u Banja Luci gdje imate situaciju, recimo, da javni servis apsolutno ignoriše ono što se dešava na ulici. I to je nešto što pokazuje s jedne strane da vlast ne želi da građani žive demokratiju, odnosno da građani imaju ta javna okupljanja, a s druge strane da negdje građani još uvijek nemaju hrabrosti da te svoje zahtjeve, te svoje želje, te svoje interese na kraju krajeva počnu tražiti javno. I zato, i ovdje ću završiti, i zato imamo situaciju da je mnogo lakše kroz pokušaj korupcije, mita, završiti neke stvari, boriti se za neke stvari, nego izaći javno i negdje, ajde da kažem, pokušati da promijenimo sistem, ne da završimo svoj posao, nego da promijenimo sistem da se to više ne dešava. Evo, baš dotakao se jednog dijela koji sam htjela da razgovaram, a to su ti tastatura ratnici. Gdje nastaje taj problem da ljudi, kada čak i ako napravimo event na Facebooku, nisu spremni doći na taj događaj? Gdje nastaje ta barijera u našim glavama da smo spremni na Facebooku veoma glasno da podržimo neke stvari i stavove i organizaciju događaja, ali nismo spremni izaći na ulicu? U čemu je problem? Gdje škripi? Ako mene pitaš, onda ću ti reći kao, recimo, psiholog. Znači, prosto, Bosna i Hercegovina je mala zemlja. A to znači da imate male gradove, male sredine u kojima se ljudi vrlo lako kontrolišu i vrlo lako ucijenjuju. I onda, ako imate takvu situaciju gdje prosto političari, odnosno ljudi koji su na vlasti, mogu da vas ucijene gubitkom radnog mjesta, gubitkom radnog mjesta nekoga vašeg člana porodice, nedobijanje poslova ili bilo koji drugi način, onda prosto ljudi negdje racionalno promišljaju šta im se isplati, a šta im se ne isplati. Druga stvar koja je tu, čini mi se, veoma važna je da prosto ne možete očekivati u malim mjestima da imate neki pokušaj, neke revolucije ili borbe. Izuzev, postoje divni primjeri, savršeni primjeri borbe ljudi, ali to su ekološki projekti. Znači, ako pogledate mini hidrocentrale koje se prave, ako pogledate odlaganje smeća,
odnosno divljih deponija ili već šta, vidjet ćete da postoje lokalne sredine u kojima su ljudi spremni ne samo da izađu, nego da se bore da spriječe to. Ali kad se to pređe na nivo neke, ajde kažem, politike, koja nema veze toliko sa životom ili koja se tiče nekih, ne mogu reći apstraktnih prava, ali recimo nekih prava koje nisu važne svima, nego samo u nekim pojedinim grupama, tu vidite da je veoma teško okupiti ljude i tu vidite problem solidarnosti sa ljudima, odnosno da ja, ako to nije moj problem, nemam nikakvu potrebu da se solidarišem sa nekim tamo, a onda kad ja imam problem, ni on nema tu potrebu da se solidariše. I tu negdje čini mi se da su to neki najvažniji faktori koji u stvari nas sprečavaju da iz te online sfere dođemo u realni život, dođemo na ulice, dođemo na trgove i da se krenemo boriti za svoja prava. Evo, 5. februara 2014. godine upravo smo imali primjer da se to dogodilo u Tuzli, da su počele demonstracije i da su one čak i proširile na druge gradove. Pa ovo je pitanje za Almasu. Šta su nam donijele te demonstracije 2014. godine? Pa evo, prije nego odgovorim konkretno na to pitanje, samo bih se nadovezala na Srđana i u ovom dijelu zašto smo hrabriji u sferi online medija nego što smo to na ulici, je negdje upravo taj nedostatak solidarnosti i nekako uvjerenje da nećemo ništa postići kratkoročnim nekim izlaskom na ulicu, nego da je to jedan dugoročan proces koji moramo da pratimo i u kojem baš moramo da budemo istrajni da bismo postigli cilj i onda je kao lakše da komentarišemo i nekako mislim da smo tu napravili grešku u startu, a to je da umjesto da su nam društvene mreže alat za pridobijanje što veće mase ljudi koji ćemo povući na ulicu, zapravo samo stvorilo armiju tastatura ratnika koji na kraju imaju samo koriste samo pravo da komentiraju, ali ne i da nešto učine po rješavanju tog pitanja. Kada govorimo o protestima 2014. godine, oni su specifični iz više razloga, prvenstveno jer su to bili jako masovni protesti, dakle koji su okupili veliki broj građanki i građana Tuzle, ali i cjelokupnog Tuzlanskog kantona. Oni su dakle nekako pokazali pravu volju građana, odnosno rekla bih da je to trenutak kada se tadašnja vlast baš zabrinula za svoje pozicije. Recimo, bojim se da se sada ne bi toliko uplašili protesta koliko su tada i mislim da su bili svjesni da su im pozicije baš tada ugrožene, jer protesti su iz nekih prvenstveno mirnog okupljanja prešli u jedan vid nasilja u smislu da se počela paliti zgrada vlade i da je to moment kada su i sami političari, odnosno vlastodržci u tom momentu postali svjesni ugroženosti svojih pozicija. Kada postavljamo pitanje da li su oni ispunili cilj, tu nekako možemo govoriti o dvije strane. Ispunili su cilj u smislu da su pokazali istinsku volju građana, ali ono što se desilo kao negativna posljedica jeste da smo mi kasnije imali uništenu zgradu vlade koju opet na kraju krajeva su morali građani da plati. Evo, čini mi se skoro je bilo obećanje da će početi obnova, ali naravno opet iz budžeta koji pune sami građani i građanke. Evo, kao što si rekla, to su upravo protesti koji su krenuli iz Tuzle i zanima me da li misliš da li je važna ta decentralizacija protesta? Znači, to nisu protesti koji su krenuli iz glavnog grada, nego se čak proširili na glavni grad. Koliko su važni ti procesi u našim lokalnim zajednicama?
Jako su važni, budući da evo i to je još jedna specifična stvar koja se vezala za te proteste, upravo zato što su krenuli iz Tuzle, a ne iz Sarajeva. Daleko od toga da želim da stvaram ikakav animozitet između ova dva grada, ali evo, dokazali smo da ipak manja sredina od glavnog grada je uspjela da potakne masu ljudi da izađu na ulice, da traže određene zahtjeve, odnosno rješenja za problem koji se u tom momentu nametnuo. Tako da jako je važna decentralizacija u smislu prvenstveno motivacije građana i građanke, odnosno stanovništva u manjim lokalnim zajednicama, odnosno način, mehanizam na koji oni mogu da reaguju i da potaknu prvenstveno ljude iz svoje okoline da djeluju ka višim instancama, odnosno da se iz tih manjih lokalnih zajednica krene ka centru, odnosno evo u ovom slučaju Sarajevu, da smo ovoga puta pokazali da ne mora sva masa da krene iz glavnog grada, nego da to može da bude i manja lokalna zajednica. Evo Merima, ti nam dolaziš iz Kalesije, to je opština koja je na neki pola sata od Tuzle. Da li možeš reći da se ta energija koja se ovdje 2014. godine desila mogla osjetiti u Kalesiji? Da li se rodio neki bunt građana? Pa evo ja nekako, bila sam poprilično mlada, pa ne mogu reći da se baš sjećam tih protesta, ali nekako kroz cijeli ovaj aktivizam i moje napredovanje, često ljudi u mom okruženju pričaju o tim protestima, ali nažalost rekla bi da se to u Kalesi nije toliko osjetilo. Već kako su Almasa i Srđan rekli, Kalesija kao malo mjesto, nekako svjedočimo o tome da upravo te male zajednice nisu spremni na te neke proteste, niti da na neka javna okupljanja, da upravo govore o tim problemima, dok je to drugačije u nekim većim zajednicama. Ali bih rekla da evo i u Kalesiji kao maloj zajednici više se dešava tih problema, više je korupcije, više mita i nepotizma i svega toga, ali da građani upravo šute o tome jer se nekako plaše i zbog svojih radnih pozicija i zbog nekih drugih razloga koji su upravo rekla bih možda i opravdani, ali opet na neki način i nisu. I dolazimo do toga da imamo nekako hrabrije ljude koji sjede tamo iza monitora i sjede za tastaturama i spremni su da komentarišu nego što bi upravo izašli na neko javno okupljanje ili na neke proteste i govorili upravo o onome što njima smeta. Kalesija, nažalost, za moje ovo sjećanje, koliko ja znam, nije bilo nekih protesta, više je to u smislu da se sve zna šta se dešava, ali ljudi nekako nisu spremni, nisu dovoljno hrabri da ustanu i da izađu na ulice i da kažu zapravo da se treba zaustaviti ti neki problemi i da treba drugačije da se radi. Mogu li se ja malo Može. dodati na sve ovo? Znači ja kao neko ko gleda to iz Banja Luke, aj tako da kažem, i ko nije direktan učesnik ovoga, što se dešavalo tada u Tuzli, s jedne strane bio sam strašno sretan što se to dešava, jer je se tad pokazalo da prosto postoji to neko nezadovoljstvo ljudi trenutnom situacijom, ali s druge strane kad pogledate paljevine vidite da to nezadovoljstvo nije artikulisano na pravi način, jer onoga trenutka kad protest pređe u agresiju onda mi imamo problem i sad možemo glasno razmišljati o tome koliko je to paljenje institucija u stvari preplašilo građane Bosne i Hercegovine za neke naredne i buduće proteste, jer možda ne žele da idu na takve proteste gdje postoji mogućnost da neko strada. To je jedna stvar. Druga stvar koja je tu meni strašno interesantna je da sam tu po prvi put, čini mi se, vidio jedno razumijevanje srpskih, hrvatskih i bošnjačkih političara koji udruženim snagama rade da ti protesti nestanu. I u stvari ti protesti su ujedinili političke elite u Bosni i Hercegovini protiv građana. I to nije samo tad bio slučaj. Mi imamo i JMBG proteste u Sarajevu koji su isto tako pokazali da imamo, čini mi se, vrlo sinhronizovanu akciju jednih, drugih i trećih u smislu da bilo kakva solidarnost sa Tuzlom ne bude u Bijeljini, u Banja Luci,
ali isto tako ni u onome tamo, ajde kažem, zapadnom dijelu Mostara ili širokom Brijegu. Jer činjenica je da su ovi protesti bili, odnosno da su metastazirali tamo gdje su Bošnjaci imali većinu u vlasti. Znači, tih protesta nije bilo tamo gdje su vladali Hrvati, odnosno u Republici Srpskoj, što negdje pokazuje da upravo to držanje u torovima ljudi danas u Bosni i Hercegovini, etničkim torovima, ne dozvoljava bilo kakvu solidarnost, odnosno bilo kakvu zajedničku akciju u smislu da se nešto mijenja na nivou države. Znači, to mogu biti u Tuzli, to može biti u Bihaću, to može biti u Banja Luci, ali ne daj Bože da se ljudi ujedine oko zajedničkog cilja da bi nešto promijenili na nivou države. Pa evo, baš me zanima šta misliš koliko još vremena će nam trebati da shvatimo da mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan zajednički problem. To je korupcija, to je zaista političar koji nas već godinama vode ni u kakvom smjeru. Koliko nam dugo još treba da shvatimo da trebamo da se ujedinimo i da zajedno dignemo glas protiv njih? Kamo sreće da je jedan problem. Mi imamo toliko mnogo problema da u stvari ne znamo šta prvo da počnemo rješavati. Ali ja mogu, znači sve je tako ustrojeno, ajde da kažem država je tako ustrojena da prosto vam ne dozvoljava da budete solidarni sa onim drugim ili trećim. Šta to u stvari znači? Ako pogledate Savez sindikata, vi imate Republike Srpske, Federacije BiH i distrikta Brčko, a onda unutar toga imate hrvatski ovakav, onakav. I to je jedan odličan mehanizam da se ljudi drže razdvojenim, sputanim i da se ta solidarnost ni na koji način ne ujedini, da nemamo tu neku sinergiju. Na kraju krajeva pa mi glasamo tako da se dijelimo, a ne da se ujedinjujemo. I to jeste problem, čini mi se, ove države, da prosto ona ovaka kakva je sada koncipirana, prosto se zasniva na razlikama, a ne na nečemu što je zajednički cilj. Psiholozi kažu kako ujediniti neku grupu koja je zavađena, koja je podijeljena. Na taj način što ćete im dati cilj koji oni samostalno ne mogu da uradi, već moraju se udružiti da bi ga riješili. Neki zadatak, odnosno da bi ostvarili neki cilj. Nama ne dozvoljavaju da imamo zajednički cilj oko kojeg bi se ujedinili. Zato mi nemamo ni jedinstven stav, ni recimo oko Evropske unije. Neko bi, neko ne bi, neko bi pod ovim uslovima, neko pod ovim, ali prosto to samo služi da nas drže razdvojenim i da nemamo tu neku zajedničku solidarnost koji bi sutra napravili proteste na nivou države. Ako pogledate Hrvatsku, ako pogledate Sloveniju, ako pogledate Srbiju, ako pogledate Crnu Goru, vi u principu vidite da je to da protesti mogu biti na nivou države. Kod nas toga, čini mi se, nema. I da je to mnogo veći problem od nekih zakonskih začkoljica koje možda mogu da postoje unutar zakona na nivou određenog kantona, entiteta ili već šta. I da je to mnogo veća prepreka nego zabrana policije da se ljudi okupljaju ili pod određenim uslovima. Na kraju krajeva, i ovdje ću završiti da ne držim banku, vi imate situaciju u Banja Luci da država namjerno recimo određuje neke tamo marginalne lokacije izvan grada da se održavaju protesti da bi bili nevidljivi i da bi bili nebitni. Da bi prosto mogli da ignorišete negdje tamo u nekim parkovima, a ne u centru grada. Ali kad bi postojala kritična masa, to bi bilo u principu mrtvo slovo na papiru. Hvala Srđane. Evo ja želim da pozovem sve ljude koji nas gledaju preko online platformi da ne budete tastatura ratnici, da zaista izađete kad se nešto dešava u vašem gradu i ono najvažnije, trenutno imate priliku da postavite bilo kakvo pitanje, dobit ćete odgovor na njega, znači poduzmite nešto. Evo, imam jedno pitanje za sve vas, to jeste kada ste zadnji put vi ili vaša organizacija organizovali neki protest ili bili dio istoga? Možemo da omasi.
Pa evo, budući da ja dolazim ispred omladinskog pokreta Revolt, naš nekako osnovni strateški cilj jeste da motiviramo prvenstveno mlade ljude, ali i ostalo građanstvo na djelovanje, odnosno na akciju. I nekako osnovna zvijezda vodilja koja je prisutna jeste solidarnost. Ja ću nekako krenuti od nekako skorijih događaja, a to je da smo bili suorganizatori protesta osmomartovskog marša, koji je ove godine nosio naziv Siguran porođaj je političko pitanje, gdje smo pružili podršku svim ženama koje su se susretale sa bilo kojim oblikom diskriminacije prilikom porođaja. Zatim tu su bili protesti 31. maja povodom stradanja u Prijedoru, odnosno Dana bijelih traka. Također, dakle, pružamo podršku svakodnevno svim marginaliziranim skupinama i tu smo za svaku i savjetodavnu pomoć, ali naravno i za svaki izlazak na ulice. Također, naravno, neizostavan dio je i bila treća BiH Povorka ponosa održana u Sarajevu ovog ljeta. Naravno i protesti vezani za rudare, tako da konstantno pokušavamo da ispratimo sve one bitne stavke koje, odnosno sve bitne skupine ljudi koji su u bosansko-hercegovačkom društvu diskriminirani na bilo kojem osnovu i nekako da pokažemo solidarnost koja će nas voditi dalje kroz sve eventualne prepreke. Ono što je bitno jeste da konstantno motiviramo mlade ljude, prvenstveno mlade ljude, ali i one nešto starije, da je ta podrška jako važna i da ne tražimo samo podršku kada nama treba, nego da uvijek imamo taj moment obzira prema drugima, gdje moramo pokazati da nam je stalo do svih ljudi u ovoj državi, a ne samo do pojedinih. Nekako opet se vraćamo na onaj dio kao kada ćemo mi postati svjesni da nas isti problemi muče. Mi smo, nažalost, jako je loš nekako loš je događaj, ali imali smo paralelno 2 slučaja ubistva 2 mladića, jedan u Federaciji Bosne i Hercegovine, drugi u Republici Srpskoj, i s istim problemima smo se borili, odnosno sa istim pravosudnim sistemom, gdje smo nekako morali da se ujedinimo oko zajedničkog cilja. Nažalost, ja ne mislim da je to dovoljno bilo u tom momentu, pogotovo recimo kada je u slučaju Federacije Bosne i Hercegovine. Nekako imam osjećaj da je to bolji moment solidarnosti pokazan u Republici Srpskoj, budući da su imali nekako veću masu, više ljudi je podržalo sam skup podrške, odnosno skup je bio pod nazivom Pravda za Davida, nego što je to bilo za Džajnana, ali evo nadam se da ćemo u nekom skorijem periodu da postanemo svjesni da nekako sa istim problemima se borimo i iste bitke moramo da vodimo, da bismo došli na taj jedan nivo državne borbe koji će nam, nadam se, donijeti nešto bolje, odnosno da ćemo se prvenstveno mi opametiti, a onda i svi oni koji nas trenutno vode zadnjih koliko godina. Hvala. Merima? Evo nekako dok je Srđan pričao, ja sam se sjetila da su Kalesi organizovani onako manji protesti ili okupljanje građana kada je bila priča o povećanju paušala, no međutim, iako su predstavnici mog udruženja bili na tom okupljanju, ipak nije bilo dovoljno podrške građana i kao što je već Srđan govorio, nekako mi smo tu ujedinjeni kad treba sjediti iza tamo tastatura, ali kad treba da izađemo na ulice, tad nismo. I to je nažalost jedan po meni najveći problem i
Mi kao udruženje nismo organizovali zaista nikada nijedne proteste, jer kažem, Kalesija nije zajednica u kojoj bi ljudi dali podršku kada se organizuju protesti, niti bilo kakva okupljanja, ali često smo bili podrška drugim organizacijama i na drugim protestima kada su se organizovali i moram reći da je to jedna bitna stvar i bitna karakteristika svega onog što mi radimo i da nekako uvijek volim to da istaknem, ali bih iskreno i voljela da se u Kalesiji nekako organizuju neki protesti, jer smatram da ima mnogo problema i razloga zašto treba i da se održe, ali opet treba raditi da ljudi nekako budu hrabri i da izađu i da oni govore o svemu tome, da to ne bude samo da sjede tamo iza računara i da komentarišu, jer evo, kako sam spomenula, okupljanje koje je bilo zbog povećanja paušala, ljudi su bili hrabri da komentarišu tamo i po portalima i na društvenim mrežama, ali kad je trebalo da se izađe, to je bio jako slab odziv. Nekako svi se boji zbog radnih pozicija i da ih neko ne bi povezao sa nekim ili nečim. Nažalost, to je neka stvar koja se uvijek komentarše i ja se nadam da će se nekad riješiti. Da, sjećam se toga, bilo je baš mnogo u medijima i koliko se sjećam, paušale su jedno povećane. I koliko se sjećam, su građani čak neke životinje ostavljali ispred opštine. Pa nekako nisam upućena u to, ali bilo je drugih razloga kada su životinje sklanjane sa ulica, kada su dolazili visoki predstavnici ili zvaničnici. Na određeno vrijeme su životinje sklanjane kako bi se grad uljepšao, kako bi se stvorila bolja slika. Nakon što su oni odlazili, ponovno su vraćeni, ali naravno ništa se oko toga nije riješilo. I naravno, opet kažem, ljudi su hrabri da komentarišu ovako tamo na društvenim mrežama i pod nekim lažnim imenima, ali kad treba ovako izaći na ulice i bilo šta reći javno, tad nastaje problem jer ljudi se plaše. Niko ništa naravno ne smije. Hvala. Ja. Može. Super. Ja sam bio u nedjelju na protestu. Ja sam poprilično nezrela ličnost. I obožavam proteste. Bio sam u nedjelju zbog ovoga prebrojavanja glasova. Ne zato što podržavam ovu opciju, nego prosto što moja ideja vrlo jednostavna. Ajmo da raščistimo tu situaciju. Ako je to način da se to natjera, cik ili već ko, da se to završi, ajmo izaći da prošetamo i to nije problem. Šetanje je zdravo, okupljanje je zdravo, vidite mnogo ljudi, pozdravite se sa mnogim ljudima koji inače ne srećete, prošetate par kilometara, tako da je to ugodno s korisnim. Ali isto tako, to vam je, ajde da kažem, jedna disciplina aktivizma, da vi ne budete samo neko kola prda, u smislu da pišeš, da komentarišeš, nego da pokažeš svojim primjerom da ti nije teško da se boriš. Kad sam bio student, ja sam 100 dana šetao protiv Slobodana Miloševića i to je bio najljepši dio moga života. Zato što sam ja bio ubijeđen da ja radim nešto veoma dobro, nešto veoma korisno i po prvi put sam se, ajde kažem, osjećao slobodno. I sad ja imam problem sa mladim ljudima. Šta je to što danas mlade u Bosni i Hercegovini može naljutiti toliko da oni dignu svoj glas? Odgovor je vrlo jednostavan. Male porcije šnicle u menzama. Sve ostalo nekako će oni iskulirati osim tu hranu. Druga stvar koja je veoma važna. Kada pravite proteste, postavlja se pitanje ko ima legitimitet i ko ima taj uticaj da ljude izvede. Ja imam utisak da recimo nevladin sektor generalno nije ukorijenjen među građanima. Već i samim tim on može pozvati ljude, ali se neće ljudi odazvati. I zato su ti, recimo, ekološki protesti važni, zato što su to problemi te sredine koji se rješavaju. Ali kad dođemo do nekih problema koji se tiču LGBT, koji se tiču ljudskih prava, slobode govora, slobode medija, onda imate problem da prosto nemate nevladnu organizaciju koja može na ulicu izvesti više od 30 ljudi. I sad tu opet dovedimo do novog. Znači, prva stvar je legitimiteta, znači koliko oni uopšte imaju mogućnost ili koliko mogu, a druga stvar je solidarnosti. Znači, u Tuzli
danas vjerovatno ima 50 nevladnih organizacija. Kako je moguće da danas u Tuzli nema 50 predstavnika tih nevladinih organizacija da čuju ovu priču? Ovo je njihova priča. I mi im dajemo mogućnost da dođu, da komentarišu, da kažu šta imaju. I tu dolazimo do solidarnosti. Opet do solidarnosti, znači, da li nam je važniji projekat i donator ili građani i ciljevi za koji se zalažemo. I to je sljedeći nivo prioriteta. Ja mislim da mi moramo mijenjati prioritete, da su nam važniji građani nego donator. Jer isto tako fakat je da nevladin sektor živi ne od građana koji će ga pomagati, ne od države koja će im davati sredstva, već od donatora. I mislim da negdje moramo radikalno mijenjati filozofiju našeg nastupa i našeg djelovanja, jer u protivnom doćemo u situaciju da smo mi strano tijelo među građanima Bosne i Hercegovine, odnosno da nas ne osjećaju svojima. Mogu zaista... Ako ja mogu samo da se nadovežem na ovo pitanje legitimiteta koji ima dovoljno i hrabrosti i znanja i želje i volje da povede određenu masu ka rješavanju određenog problema. Recimo još jedan moment, mislim, još jedan problem sa kojima se mi kao nevladin sektor suočavamo jeste to što nažalost drugačije recimo kada dođe Mirala pozove ljude i ako dođem ja ispred druge organizacije pozovem ljude, jer ono kao i dalje mi kao društvo djelujemo na način da percipiramo organizaciju kroz osobu koja predstavlja tu organizaciju, a ne kao organizaciju koja djeluje u skladu sa svojim strateškim ciljevima. Šta mislim po tim? Naprimjer, ako nas vežu za određene ili političke subjekte ili određenu osobu koja je više manje dominantna u društvu, odmah se i mi kao cjelokupna organizacija deklarišemo po tom osnovu i onda imate situaciju da koliko god mi pozivali ljude na proteste, recimo imamo situaciju da se svega nekih 10, 20 pa eventualno 30 ljudi odazove, a ne neka većinska masa i nekako porazna je činjenica da su neki protesti koji su pod anonimnom krinkom sazvani okupili više ljudi. Sad se tu postavlja pitanje da li ljudi više vjeruju nekom anonimnom ili ljudima koji su tu u njihovoj zajednici. Da. Neko hoće nešto da kaže. Ako neko ima pitanje, molim samo mikrofon da se uzme. Evo, samo da mikrofon stigne. Zdravo. Ja sam Miho, svjetski megacar. Ovako, god sam zaplakao ruku od muke. Zaista, znači. Jedan sam od onih koji rade tuzlanske te proteste i naslušao se bez zazarija. Kako se gasi protesti? Tako što zadnji dan protesta dovedeš nekoga, ti si pratila proteste, koliko znam, dovedeš nekoga, benzinska pumpa se nalazi brutalno 30 sekundi od mjesta događaja. Dovedeš nekoga iz SBB-a da na gorivo. Ja sam onaj sa snimka ne bacaj kamenje, ona što gura. On je Belaje, to sam ja, lično, personalno, Boga mi osobno. Šta mi se desilo? Znači, 8 godina nisam imao ličnu kartu. Kako se gasi protesti? Tako što ćeš, kad se zapali zgrada suda, uvaliti oni, kako se zove, oni neki Viljani, oni boračke organizacije. Onda će on napast predsjedništvo i arhiv Bosne i Hercegovine. Znači, tako, to anonimno. Nije to anonimno. To su partije za toga. Paljevine, ne stojimo mi, zaista. Znači, onaj što viče ne bacaj kamenje, to sam bio ja. I završio tu na CNN-u, ne bacaj kamenje. To, znači, jednostavno se raču. Nino Megacare, potpuno se slažem sa tvojom konstatacijom. I ja sam se čudom čudio zašto ljudi u inostranstvu nose kamere na proteste i snimaju sami sebe.
Iz prostog razloga da bi se sutra zaštitili na sudu kada ih optuže da su radili nešto što oni možda nisu radili, nisu odgovorni za to. Mene su zvali kad je bila, Bože, ništa drugo ne radim nego protestujem. Kad je bio protest za Picin park, onda su me zvali kao svjedoka za jednog čovjeka kojeg su optužili da je napao policajca. I u stvari onda sam shvatio koliko mi ne znamo kako se organizuju protesti, odnosno kako trebaju da se organizuju protesti. I da smo mi u tom trenutku imali kameru, da snimamo šta se dešava, mogli bi dokazati na sudu da to što policija tvrdi nije tačno. Ali mi to nismo znali. Sad se polako učimo i to je sasvim okej, to je proces. Ali nije poenta da se mi učimo na svojim greškama, nego protesti postoje mnogo godina i na drugim mjestima mimo nas. Hajde da učimo od drugih i pametnijih i iskusnijih. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, da, protesti nisu samo mi. Protesti postoje i oni drugi koji nastoje isto tako da te proteste obesmisle. Ali zato je važno, čini mi se, da idemo među ljude, da pričamo ljudima zašto je važno izaći da podržimo LGBT populaciju. Ne zato što će u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini zavladati razvrat ako oni budu ravnopravni i imaju jednaka prava s nama. Ne zato, već zato da sutra ako imate LGBT par, ako jednom se nešto desi, da on ne može naslijediti njegov stan, iako su možda zajedno ulagali novac u njega, već će dobiti to neko iz porodice koji je možda prezirao tog čovjeka ili tu ženu. I zato je veoma važno, znači, protesti su samo jedan dio demokratije. Ali ono što je tu veoma važno je znači da kad neko kaže da on stoji za protesta, da ovi kažu da on je pošten, kredibilan čovjek, njemu vjerujemo i staćemo iza njega i ispred njega i sa njim. Ako pogledate ekološke proteste, danas u Bosni i Hercegovini, igrom slučaja nisam bio na njima, ali sam pričao s ljudima, vidjet ćete da tu imate pojedince, odnosno zajednicu, koja je heterogena po mnogim stvarima, ali je ujedinjena oko jedne stvari. Ne damo našu rijeku, ne damo našu livadu, ne damo našu šumu. I iza toga stoje ljudi koji nisu nevladini aktivisti, koji nemaju obrazovanje NVO, koji ne idu na seminare, već imate domaćine ljude koji su svojim životom, svojim primjerom pokazali da im se može vjerovati. I to su istinske vođe koje idu odozdo. Sada postavlja se pitanje koja je uloga nevladinog sektora. Ja volim primjere partizana. Zašto? Zato što oni su shvatili da oni ne mogu parirati Nijemcima na način na koji bi Nijemci voljeli, a to znači frontalno da se bijemo sa njima pa ko pobjedi. Već su izabrali taktiku koja njima odgovara i gdje oni mogu promijeniti. To je partizanski način ratovanja. I sada je možda vrijeme da nevladin sektor, ako želi da dobije na težini, da može da okupi ljude, da im ljudi vjeruju, možda počne sa takvim taktikama. A to je da nam je važniji građani u Gornjoj Tuzli ili ne znam ti ni ja gdje od donatora. Možda je to bolje za ovu državu, možda nije dobro za nas, ali mislim da ćemo imati veće koristi i da će onda naš poziv na ulicu, na proteste, na peticije imati mnogo veću težinu. I na kraju, ja nekad namjerno ne idem na proteste, jer moj nedolazak je u stvari podrška. Zašto? Zato što kažu, eno gledaj, odmah je on izdajnik, ko zna, ko šurije i ko stoji iza toga. Prosto pragmatično razmišljam. Šta je to najbolje
što će sutra, od čega će sutra ti ljudi koji se bune imati koristi za tu ideju za koju se bore. I na kraju krajeva, mi nismo samo protiv nečega, mi moramo pokazati i zašto smo. I onda je i tu pokazati aktivnosti. Ja znam da je divno pričati, ali ja se bojim da nekad je mnogo lakše do ljudi doći preko stomaka, preko srca, a ne samo preko mozga. Ima još pitanja publike. Slobodno želim da vas ohrabrim. Svako ko želi da Super, se hvala. javi. Dobar dan svima, ja sam Anita Šimić, dolazim iz organizacije koja se zove Mreža aktivnih zajednica i mi djelujemo na području Tuzlanskog kantona. Prije svega da čestitam na ovom događaju i da se zahvalim gospodinu Srđanu na e-mailu poziva koji nam je poslao. Ne znam otkud vam naš e-mail, ali evo zaista hvala na pozivu i baš sam sretna što sam danas ovdje. Nekako mi kolege iz nevladnog sektora ovaj današnji dan isto dođe ono ko psihološka grupa za podršku, da se barem mi ispričamo jedni s drugima dokle smo, šta smo, gdje griješimo, na kraju krajeva gdje gonimo u ovim našim misijama. Ako se vratimo malo na teoriju, šta znači demokratska država i šta čini demokratsku državu, to sta neka 3 stuba, pa kaže javni sektor, biznis sektor i civilni sektor. I ako smo mi dio tog civilnog sektora, da li kao pojedinci ili djelovanje kroz neke nevladne organizacije, opravdano je ovo pitanje koje gospodin Srđan postavlja, koja je naša uloga i šta mi tu radimo i na koji način se organizujemo, kako djelujemo i tako dalje. Mene nekako i kao građanku, evo Tuzle, te famozne slobodarske Tuzle, nekako me stid reći da smo mi te zadnje neke proteste imali 2014. godine. Znate, 7 godina, 8 godina vremenske distancije dok su se u Evropi borili za građanska prava, vakcinacije, poskupljenja, inflacije. Mi tako tu stojimo, mirno to posmatramo i čekamo da se nešto desi, pa čak evo imali smo i priliku i te neki basic demokratije da izađemo na izbore, pa nam se opet dešava što nam se dešava. I druga stvar šta me nekako stid, što evo u Tuzli ima jedna karton revolucija koja su 3 momka totalno spontano i neformalno postigli veći efekat zagovaranja i protesta ne samo na području Tuzle, nego evo i na BiH, a nije to došlo nekako od nas, od tih nevladnih organizacija, naših programskih djelovanja, pa evo i velikih financijskih ulaganja. Ovo nekako govorim i kao Anita i kao neko ko vodi jednu aktivističku nevladnu organizaciju, pa evo sebi danas nosim tu lekciju nazad u kancelariju da osvijestim našu ulogu u svemu tome. Moje pitanje za učesnike, evo, nakon nije ni pitanje, nego čisto onako da se možda reflektujemo i na mladi 2 kolekcije koje su predivne osobe i privatno i u ovom nevladnom sektoru koji radi. Šta je za vas građanska hrabrost i da li vi kao pojedinci osjećate tu i kako je evo definišete, kako opisujemo tu građansku hrabrost, koje su to vrijednosti koje mi kao građani treba da imamo, da se ponašamo da bi rekli mi smo hrabri građani koji imamo slobodu da se borimo za demokratiju i evo koristimo metode participativne demokratije da zaista doprinosimo kvalitetnijem društvu. Eto, hvala. Hvala. Evo možemo krenuti od Marime. Evo ja bih rekla da je to građanska hrabrost za mene lično, da ja bez ikakvih problema mogu da izađem na ulicu, da govorim jasno i glasno sve ono što mi smeta, da mogu da jasno iskazujem svoje vrijednosti, sve ono za što se zalažem, a usto da sam spremna da prihvatim sve kritike i možda osuđivanje svih ljudi, jer mi se u zadnje vrijeme često dešava da sam na toj nekoj margini, da me ljudi možda ismijavaju, prozivaju zbog nečeg sa čim se oni ne slažu, jer oni smatraju na neki način da ja njih možda ugrožavam, ali to je samo po njihovom mišljenju i svemu onome što oni smatraju, jer nekako oni su hrabri komentarisat nego javno ustati reći i onako pod punim imenom i prezimenom, baš kao što je Almasa rekla, da to ne bude anonimno. Po meni je građanska hrabrost upravo to da kažem da li se slažem sa nečim ili ne slažem, da upravo organizujem proteste, da jasno iskazujem svoje vrijednosti, svoja mišljenja i svoje stavove. Eto, to je to. Hvala. Almase?
Pa možda bih ja za građansku hrabrost vezala dvije osobine, a to su požrtvovanost i istrajnost. U smislu da ako želimo da ispunimo određeni cilj, moramo hrabro stati iza svega onoga i pozitivnog, ali i negativnog što će ta naša hrabrost donijeti i naravno da budemo istrajni. Meni je nekako simbol građanske hrabrosti upravo jedan od ekoloških protesta, a to je protest hrabrih žena Kruščice koje su svojim tijelima odbranile rijeku koja je trebala da završi u jednoj cijevi, naravno, bilo je u pitanju mini hidroelektrana. One su danonoćno stajale kod rijeke i svojim tijelima se suprotstavili i silnim mašinama i ostalim koji su imali namjeru da rijeku strpaju u cijev, tako da definitivno su mi oni jedan od simbola građanske hrabrosti. Žao mi je što danas nije s nama i govornica Dina Bajrektarević, koja je također jedan simbol građanske hrabrosti, gdje ona se zalaže za pitanja LGBT plus osoba i koja je svoj cijeli život podredila borbi sa sistemom i sa, ne samo sistemom u pravnom smislu, nego i sa građanstvom koje ne dijeli njeno mišljenje. Tako da eto, to su neka dva primjera koji meni daju možda neku motivaciju da se dalje borim i da, složila bi se sa kolegicom da je porazna činjenica da mi kao društvo nismo od 2014. godine imali neke masovnije proteste, ali evo, nekako svi mi koji smo i kako pokušali da motiviramo građanstvo na bilo kakvu akciju, znamo koja je to težina, odnosno koliko god da pružite ljudima mogućnost da, pa evo, ne moraju to biti protesti, može to biti javna rasprava na kojoj imate priliku da pitate predstavnike i predstavnice vlasti bilo što vas zanima, napravite događaj i dođe vam 5 ljudi. Tako da nekako jednim dijelom pripisujem i nama grešku što još uvijek nismo pronašli adekvatan način pridobijanja povjerenja građana, ali evo, neka nam to bude zadatak možda u narednih, pa evo, recimo 2 do 5 godina, da pronađemo mehanizam motivacije građanstva na djelovanje. Evo, opet kažem, ne moraju to biti protesti, ne mora to biti ništa, naravno ne treba da bude nasilnog karaktera, ali evo, prvenstveno komunikacija i uspostavljanje mehanizama komunikacije sa predstavnicima i predstavnicama vlasti, a onda kasnije i nekog konkretnog djelovanja. Hvala vam, Masa. Evo, zaista želim da se složim s tobom. Ti protest 2014. jesu bili najmasovniji, ali nisu svakako zadnji. Bilo je još mnogo pokušaja kupljanja za raznim problema, od lošeg vazduha do, čak smo imali i pravdu za Davida u Tuzli. Mislim, na većini tih događaja sam bila i zaista je porazno koliko se malo građana pojavi. Evo, Merima, imam pitanje za tebe. Obzirom da si iz Kalesije, zanima me šta misliš, koji su trenutno gorući problemi u Kalesiji zbog kojih građani u ovom trenutku imaju razlog da izađu na ulice? Pa, rekla bih da ima puno problema. I kako sam nekako na početku i govorila o tome, nažalost ljudi ne izlaze i mene baš zanima nekako, mislim da nemam trenutno ni odgovor na to pitanje, kad će ljudi u Kalesi nekako da postanu hrabri, da javno izađu da kažu sve ono što im smeta. Ali evo, ako bih morala da izdvojim možda neke od problema, jesu upravo te razne deponije i problemi sa ekologijom i nečiste rijeke, loš vazduh i svašta nešto što se tiče ekološke teme. Mislim da su to možda nekako jedni od najvećih problema zbog kojih bi ljudi trebali da izađu, a onda potom drugi problem jeste upravo problem i povećanja paušala. Kako si ti isto spomenula, nadovezujući se na moju priču, bez obzira što je to bilo neko mini okupljanje, i dalje su se povećali ti paušali, ništa se po tom pitanju nije uradilo. Ali zatim problemi i sa korupcijom i sa nepotizmom i zatim sa mitom o kojim se onako poprilično dosta zna, ali opet kažem, nema te hrabrosti da se javno izađe i da se
o tome govori, da se radi na rješavanju tog pitanja. Hvala ti, Almasa. Šta mi zapravo kao građani kada izađemo na tu ulicu očekujemo od tih protesta? Da li imamo realno očekivanja? Da li znamo kojem nivou vlasti uopšte da se obratimo i ko je zadužen za to? Ajde krenemo redom, pošto sporan je svaki dio tog pitanja u smislu jel da prvenstveno mi kada idemo na proteste, naravno imamo određeni cilj. E sad, počevši od same definicije protesta, on treba da bude jasno definisan. Dakle, da ima jasno artikulirane zahtjeve u smislu da to bude jedan protest pa sa jednim zahtjevom, ali da budemo istrajni u tom zahtjevu, da dobijemo rješenje za gorući problem, a ne da napravimo 14 nerealnih zahtjeva, jer nekako pomenula bih, mislim da prošle godine nekako u maju smo mi imali proteste u Tuzli i to su bili protesti nezadovoljstva građana. Niko nije znao koji je konkretan njihov cilj i kada je novinarka jedne televizije došla da pita prisutne zašto su oni došli na protest, u zavisnosti od toga koju dobnu skupinu je pitala, problemi su bili drugačiji, zahtjevi su bili drugačiji. I mislim da se tu odmah u startu napravio problem, jer mi nismo znali šta da očekujemo. Svako je imao svoje, možda manje više realne zahtjeve, ali definitivno nerealne u tom momentu, budući da je to bio jedan protest građana u kojem su jedni tražili smanjenje školarina, s druge strane ste imali povećanje penzija i onda imate jedan sukob zahtjeva u kojem ne znate ni vi ni kome da se obratite, kojoj instanci, kojoj osobi, koga da pitate za savjet, za pravnu pomoć i slično. Tako da definitivno ono o čemu trebamo da vodimo računa, bilo da učestvujemo u protestima ili sami organizujemo iste, jeste da jasno definiramo cilj protesta, konkretne zahtjeve i konkretne probleme kojima se želimo baviti. Naravno, trebamo ispitati kojoj nivou vlasti da se obratimo, jer ne može, tako je problem na nivou grada, da prozivate bilo koga sa nivoa kantona, jer vam ta osoba nije kriva za lokalni problem. Tako da prije svega nam je potrebna edukacija, odnosno informiranje o događaju koji želimo da organizujemo. Ne znam, jesam se dotakla svih stavki, ali u principu da, ono što je najbitnije jeste da prvo sami sebe osvijestimo, da znamo s kojim ciljem idemo na te proteste, da li je to podrška, odnosno solidarnost koju pružamo prema bilo kojoj marginaliziranoj skupini ili osobi ili grupi koja je diskriminisana, ali da znamo i sami kome da se obratimo, koga da pitamo za savjet kako bismo pomogli toj određenoj grupi ljudi. Hvala. Meri, ima pitanje za tebe. Svjedoci smo sve masovnijeg odlaska mladih u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Zanima me, da li misliš da je to neka vrsta protesta mladih, upravo taj odlazak iz države? Pa ako bih gledala onako možda iz svoje neke perspektive, rekla bih da jeste, ali naravno da to nije način niti rješenje i da se to ne treba da radi tako. Ako se vratimo na sve ono šta su upravo protesti i šta su svi ti naši problemi, razlog zbog kojih upravo mladi ljudi nažalost odlaze iz Bosne i Hercegovine jeste što nemaju mogućnost ni zaposlenja, ni adekvatno obrazovanje, niti bilo kakve mogućnosti za napredovanjem u Bosni i Hercegovini, ali bih rekla da opet svi nosimo odgovornost i obavezu i da nekako svi zajednički imamo tu krivicu. Često se susrećem sa osobama koje
su onako samo jedino zanimanje u svom životu imale jeste da se školuju i da se obrazuju i da je njima jedini cilj otići iz Bosne i Hercegovine bez da su pokušali bilo šta da uradi, da napreduju, da istraže neke mogućnosti. To bih rekla da nije opravdano ni jednom trenutku i da naravno svi kao individue trebamo istražiti, da trebamo pokušati da ostanemo ovdje i da napredujemo, a nekako ja gledam kroz svoj primjer, mislim da upravo ima dosta i prilika i mogućnosti. Naravno nije nam lako, teško je, ali da ja se nekako ne vodim time da odmah čim završim fakultet da trebam da idem iz Bosne i Hercegovine, jer eto pobogu svi odoše, pa odo i ja, jer ovdje nema prilika. Ok mi je skroz da svi ljudi koji su pokušali i zaista nisu imali nijednog načina, nijednog drugog izlaza osim da odu iz Bosne i Hercegovine, da mi je to sasvim u redu, ali naravno mislim da zbog cijelog tog problema koji je sve nažalost veći i veći, da upravo naše vlasti trebaju raditi na rješavanju toga i da trebaju ponuditi što više prilika i mogućnosti da upravo svi ostaju ovdje, ali naravno i svi mi, kako sam već rekla, imamo tu odgovornost i obavezu da i mi pokušamo da uradimo sve ono što je do nas i da nekako mi osiguramo onoliko koliko možemo, pa tek onda ako ne, onda idemo za dalje. A da li misliš da... Izvinjam vas, evo može se uključiti. Mogu da. Može, svi. Smo prošišali, čini mi se, vrijeme, ali... Nismo baš 15 minuta. Divno. Znači, prvo slušam ove cure i shvatim da sam ja u stvari ljući od njih. Ali to nije normalno. Prosto ja imam 50 godina, oni imaju 20 i nešto. Protesti trebaju da budu seksi. U kom smislu? Da neko ko ide na protest se raduje što ide na protest. Znači, imat ćete vi ciljeve, imat ćete vi, ali prosto da motivišete ljude da kažu idemo da protest. Ne samo da protestujemo, nego da se dobro osjećamo i dobro zabavljamo. I ja mislim da je to veoma važno. To ne zna, i sad je to od grada do grada, od ljudi, od ciljne grupe do ciljne grupe. Znači, svak će to procijeniti šta mu je to, što je seksi i što je zanimljivo u tom trenutku. Ali ja znam kad sam protestovao protiv Slobode Miloševića, najbolji provod u gradu je tada bio na protestima. I mladi ljudi su hrlili tamo, studenti su hrlili tamo. Ne. Sad ja slušam kako mladi, čim puno pričate, meni se to ne sviđa. Jer onda to znači da vi to racionalizujete, da vi to pokušavate da objašnjavate ovako onako. Vi treba da otimate svoja prava od njih. I ja to očekujem, to je borba. Ja ne očekujem da oni to meni daju. Ja očekujem da ih natjeram da mi to daju. I onda ću koristiti sva sredstva koja će mi donijeti taj rezultat osim nasilja i terorizma. Odmah da ne bude sad da sam se krivo. Ismijavat ću ih. Pravit ću performanse. Okupljat ću ljude. Blokirat ću ulicu. Potpisivat ću peticiju. Sve što me može dovesti do tog cilja, što će njih iznervirati, što će njih učiniti nervoznim, da ih natjeram da urade nešto što će se okrenuti protiv njih. Jer na taj način ću pridobiti javno mnjenje, na taj način ću pokazati da sam drugačiji i na taj način ću privući neke možda druge ljude. Slobo Milošević je pao onoga trenutka. Neka su ljudi postali nezadovoljni, nego kad su djeca natjerala svoje roditelje da promijene mišljenje, a to je bio otpor. Primali su i batine, i hapšeni su, i radili su razne stvari, ali su natjerali roditelje da budu na njihovoj strani, jer su roditelji do tada govorili čuti, trpi, gdje ćeš, hladno je, nemoj, pusti ovako. I zato mislim da je veoma važno da mladi ljudi negdje, ajde da kažem, počnu da prestanu da slušaju roditelje i da krenu da ih prevaspitavaju u smislu da krenu da se bore za svoju djecu. I ovdje ću stati.
Ja bih samo da se vratim, pošto je nekako, prebacili smo priču malo i na obrazovanje. Ja moram da pomenem da su u Tuzli bilo 2 najmasovnija studentska protesta 2004. i 2009. godine. Bili su protesti za smanjenje školarina i tada su tadašnji studenti bili motivirani, dovoljno ljuti da reaguju, dok vi recimo danas imate studente koje smo mi pokušali 4 godine zaredom da motiviramo na razne načine, i izlaskom na ulicu, i panel diskusijama, i predstavama, da jednostavno ukažemo koji su to sitni problem koji ih muče, od, ne znam, malih porcija u menzama, onda od školarine, ono koju oni plaćaju 100 km po semestru, šta ide, jel? Koji iznos ide, ne znam, za finansiranje studentskog parlamenta koji treba da bude krovno tijelo za studente i kojim studenti trebaju da se obraćaju, a ne radi ništa po tom pitanju. I onda vidite da nema, da i dalje imate podršku 5 ljudi koji trebaju kao da se izbore sa cjelokupnim sistemom. Koliko god mi bili ljuti, jednostavno ili mi ne znamo pronaći kao nevladin sektor mehanizam podrške ostalih mladih ljudi, ili smo do te mjere letargični, ocijepljeni od stvarnosti, da nam je samo smisla, ok, ako se školujem, da ovo završim, da palim za Njemačku, obećane zemlje zapada i slično. Tako da nekako, koliko god razmišljam da je to i naša krivica, naravno da jest, ja priznajem da je... Da, jer smo mi imali, u prethodne 4 godine smo se mi stvarno bavili studentskim pitanjima i to je nešto na čemu je naša organizacija i zasnovana. Pokušali da dođemo i do vrha univerziteta, međutim koliko god imali smo različita vlast je bilo, i desnica i ljevica, nikad nam se ni jedni nisu odazvali. Tako da je to baš bila borba sa vjetrenjačama i onda vi nekako ne možete, koliko god pričate ljudima kao trebamo, kao pa šta ste vi postigli? Imamo pitanje iz publike, pošto smo blizu kraja. Izvolite. Može. Dobar dan. Ja kao filozof inspirisan sam da postavim jedan misaoni eksperiment vezano za proteste. Šta bi mi, i da smo idealno društvo, učinili u slučaju da vlast stvara više razloga za proteste nego što mi imamo dana da protestujemo? Zamislimo da smo idealno društvo i da svaki dan protestujemo u drugog razloga, a vlast stvara više od 365 razloga za proteste. Znači, dovoljno je da oni hiperprodukcijom problema medije neutrališu, u smislu da mediji ne mogu izvještavati o svemu što se dešava loše u društvu, i da hiperprodukcijom razloga za proteste neutrališu našu volju za protestima i da smo, dakle, idealno društvo u smislu medija i u smislu društva. Eto, hvala. Mogu li ja odgovoriti drugim misaonim eksperimentom, odnosno primjerom? Zamislite da imaš državu gdje institucije sistema rade svoj posao. Pa kad ti stvoriš problem da bi neutralisao postojeći problem, neko završi u zatvoru ili neko bude osuđen. Znači, apsolutno slažem se s tobom da da se jednom aferom prikrivaju one prošle afere. Ali šta je rješenje? Da li je rješenje da dignemo ruke i čekamo da se oni dođu tobe sami od sebe, ili je rješenje da pružiš bilo kakav otpor takvom stanju, ili da čekamo da se sve ovo uruši pa da se nadamo da ćemo na novim temeljima koji će biti dobri, kvalitetni, humani, graditi jedno bolje, pravednije i poštenije društvo. Nisam siguran koliko ova agonija može trajati što se tiče ne raspada, nego raspada društva, da? I da li je pravo rješenje ćutati i pustiti da se to razara? Ja mislim da prosto ovo u Bosni, taj poluraspad traje mnogo duže od osiromašenog uranijuma, recimo. I da moramo zbog nas, zbog našeg mentalnog zdravlja negdje da pokažemo zube i pokažemo da smo ljudi, jer jedino na taj način prosto to što imamo glavu, 2 noge, 2 ruke nas ne čini ljudima, nego upravo to što cijenimo sebe, cijenimo svoj život, cijenimo svoj dignitet,
da nas to definiše kao ljude i da nam to bude smjernica da se borimo za neko pristojnije društvo. Može? Pozdrav, ja sam Zudin Jahić. Imam Facebook stranicu gdje me čitav grad prati mi te mlade ljude. Mladi ljudi nisu organizovani kako treba. Broj 1, ako protestuju kod kipova Ismet i Meša i nije dovoljno ljudi na protestu i tim. Učesnik sam protesta od 2014. Učesnik sam protesta za čist zrak. Nije da nije bilo je ti protesta, odazvao se dobar broj ljudi, međutim sve se razbije. Organizatori razbiju jer se više nevladnih organizacija pojavi i među sobom je nekakav konflikt uvijek moguć. I propadne. Vi znate, Tuzla je zagađena, najzagađenija, ne znam kako će sad biti u ovoj sezoni, ali protesti moraju biti. Jer drugačije ne možemo stvariti svoja prava. Mladi ljudi, nema vas puno na protestima. Neko je spomenuo karton revoluciju. Ima 5-6 momaka koji to rade. Nemaju podršku. Penzioneri su imali proteste, nemaju podršku mladi. I još mnogo protesta bilo, nema podršku mladi. Znači, mladi su nezainteresovani i nisu kultura za protest. Ima svaka čast pojedinaca i grupa ovih koji su tu, ali većinom politika prevladava. U svaki protest se umješala politika, od boraca, penzionera, tad kad je bilo na tome. Znači, nije organizovano kako treba. Šta treba uraditi? Treba složno da se radi. I ne treba se bojati. A plus toga još taj problem kod protesta. Trebaju policijske dozvole, treba ovo, treba onaj papir. Nema spontanih protesta. Znači, ako je već nema dozvole, idemo na protest. Nema toga kod nas, nema hrabrosti da se to tako uradi. Jer možete vidjeti, pratim vas sve, bilo koju akciju koja se događa u gradu i mediji nam tu isto ne pomažu, tiče protesta. Jer mediji su većina kupljeni i ne mogu da podrže proteste kako bi trebalo. Od politike pa do dalje. Hvala. Imamo još 2 pitanja iz publike, pa ćemo završavati. Aida Ćorović, dolazim iz Beograda, Novog Pazarka koja živi u Beogradu. Nešto sasvim drugačije nego što su ostali ljudi rekli. Mi nemamo pravo da vam govorimo šta ćete vi i kako da se organizujete. Ja kad čujem da se krive mladi, ja dođem i da nekoga našamaram. Niste vi krivi, mi smo krivi. Mi smo krivi, vi ništa niste krivi i mi nemamo pravo da vam govorimo kako vi treba da se organizujete. Potpuno je drugačije vreme. Ja sam bila na tim protestima 90-ih, ja sam uličarka koja ima 30 godina staža. Počela sam svoj aktivizam u martu 91. godine kad je krenulo da se sve ruši. Tada nismo, dramatično su se stvari promenile. Istorijski kontekst, tehnički, sve se promenilo. Dakle, ne možemo da poredimo vreme od pre 30 godina. Društvene mreže, internet, vaše interesovanja, vaši mozgovi su drugačija paradigma nego što smo mi radili i okolnosti u kojima smo mi radili. Mi možemo da vam damo naše iskustva i da vam kažemo mi smo to tako kako smo znali i umeli. Bili su jedan drugačiji nivo i medija i medijskog izveštavanja i tako dalje. Vi ćete morati da tražite svoje načine i svoje puteve. Istorija ljudskog roda postoji da bi se sada odjednom i preko noći napravila jedna dobra zemlja ili neke države. Postoji zato da bismo mi učili i bivali bolji, izlazili iz zona komfora. Ono što je moj savjet, ako mi dopustite da uopšte dajem savjet, a ne treba da vam dajemo savete, jeste da samo svakoga dana merite koliko ste vi bolji ljudi u odnosu na juče. Ništa drugo, nek vam ništa drugo. Nemojte da budete ljuti, molim vas. Nemojte da budete nezadovoljni, molim vas. Sve što ste uradili je herojski čin. Ja sam danas zadivljena kad vidim vas dve mlade žene. Vi ste za mene heroji. Nemam pravo da budem nezadovoljna, ni ja, ni bilo ko u ovoj sali. To što izađemo na ulice, u Beogradu je izlazilo 10.000 ljudi pre 3 godine i rasulo se. Nemojte da budemo naivni, evo kolega je pričao,
Jasno vam je, niko nije glup da ne rade službe bezbednosti, da ne rade političari, da ne rade svi da razbiju. To je jasno, ja mislim, i malom detetu. I ne treba to da bude prepreka za ono što vi radite. Blistajte. Jedina stvar koju možete da uradite sa svojim životima. Blistajte svakoga dana i nemojte da budete ljuti, molim vas. Blistajte i radite to iz punog srca i iz ljubavi. Vidjet ćete da će se to menjati svakoga dana, ja sam sigurna u to. Ja imam 60 godina i pokušavam da to živim. Ja sam nekada bila ljuta, nekada sam bila besna i nisam uspevala da postignem ono što sam htela. I onda kad sam promenila tu paradigmu, kad sam počela da verujem sebi, da radim iz duboke ljubavi prema svim, čak i s ljudima s kojima se elementarno i ni u čemu ne slažem i s ljudima koji mi rade o glavi, da čak i njih pregrlim, počeo da se menja moj način života. Samo ne budite ljuti, promenit će se stvari. Ja sam sigurna u to. Izvinite na prevelikim emocijama. Hvala. Imamo još jedno pitanje. Evo, kaže da posle ovog nema potrebe. Dobro. Ništa, to je to. Ja želim svima da vam se zahvalim i da vam kažem da se vidimo na idućim protestima, u kojoj god oni zajednici bili, u kojem god gradu. Izađite, informišite se i budite dio promjene. Hvala vam.